Ya lega el presidente Rodrigo Duterte este día. Un día después lega el mga arresto del 15 mga soldado del 35th Infantry Battalion de Sulu, quien niya muri na encuentro contra el Abu Sayyaf na patikul. Este para personalmente saluda y dale respeto con el mga ya despidi soldado, quien tiene kanila. Ya anda pakurta pescueso el mga Abu Sayyaf como con Private First Class Jason Falcasantos. Después el su one-on-one kwento cada familia del 15 soldado. Ele enseguida se dali su palabra de disgusto contra el mal acto del Abu Sayyaf. May problema ako sa Abu Sayyaf because they are terrorists. And they kill buta ng ulo sa harap ng mundo, civilian o sundalo. You know, I hate to say this. Ang lola ko, Maranao, Muro. Kaya ako every time ang bakbakan, malanaw dito, nasasaktan talaga ako. Después de este, yari itira otra vez al presidente el Sudeseo, man kwento con miswari, y dale orden con el militar y pulis para man escort con este, si sali na publiko para man kwento sila y resolve con el dekade konflikto na Mindanao. Tinawagan ko si Nor, kung maaari mag-usap kami sa madaling panahon. At ang sabi ko sa kanya, sabi niya, paano ito, may warrant ako. Ang aking order sa pulis pati military, pag sinor lumabas sa kanyang tunasan siya ngayon, sa hulog, to escort him at dalhin sa where I am or tawagan ako ang pupunta at mag-usap kami. Alam mo, sa giran to, walang mananalo dito. Puro talo tayo lahat. Triste asigun al presidente cada vez tiene incidente de encuentro entre mga Pilipino lang, que debe, kaya lang era aregla por medyo de mang kwento. Ya tarda lang na 18 minuto el palabra del presidente. Después el publica el sumanga suporta na familia del mga heroe soldado. Uno aquí automatic asigun miyembro del 4-piece el cada familia del soldado. Tiene allowance de un saco de arroz cada mes, pera pa con el un saco de arroz que regular supply del diaton mga militar. Trabaho para con el mga byuda del mga soldado. Scholarships para con el mga anak del soldado, kaya muri na gira, principiando nursery hasta na high school. Albert Luna, Dateline Zamboanga.